ko beti lok metim Gero wako dul madir makilungo gini EU European Union ki UNDP gukati meketo chena yema rama billion piera biera wi bungwan 79 billion ma EU karachel ki UNDP ti keto ne pat meneno ne kilwenyo ikom tim Gero me konyo lawo lok ye kan waniket sara ne lok me gender based violence lwen ikom mon ikom cho gain padano tika dako teko so EU go ti watching meri partnering ki dul madit makilwone Ministry of Gender and Labor menano ne ki meo chana enone wak cher kilwen ikom gender based violence la penya mana lok ana wachi lok me gender based violence part nyotem Gero lwen enene kiramo gikone ning chana ene ki cher kitem ki ngo kumbeti permanent secretary Minister of Gender mo chunyi dier ene wachene chana ene ki poka e districts apa wi ario menano ne kilwen ikom tim Gero Chene biro e projects ma part an ki joma tika neno wan luo TV nge atini kuro mi tika kilo pero maduong ganye padano tika to lutino tika don kengi dano mo kerma no mir ki kony gi wek beno gu non kony gi pe ka non kony eni don ka tin ki biro ki miyo chene nimi konyo tiako nyojweko gender based violence atamane goes beyond workshops and conferences piempol kare jim makramo tiako ko de pero ene pe beri hotel nyoyo hotel madon may non lukien gang pe grand bien ye kinong yo mabe mi spreading the wings of projects chalo ene wa chat bod lutedero gubet ki kero minongo fonye mati ket mi gwako gangi ket mi gwako lutino gi ki bena ki fongi no kon ke nyang matot ngo matika kelo kuro mi art jeme makelo kuro mi art kiramo transforming kiramo tokone chalo goga kiramo kete chalo dodo kiramo kete kumwe anyway avenues mi fonyo dano iyo mapat ema amero wachini akwana story ni anero kumbetini ento amero wachi sometimes I am not comfortable with some issues imwini kimero ti koko ikin koko matie ko mon kilo tiana nyira cho ke weko gi kwena any penye mabe ento an la penye ti la wo na lok mane kanwa ni ket sara ma ministry me water kiti waji kimero ki mi igi 7.5 billion mel konyo fonyo dano mel wako ching mel wanyi kom tuo machal kolera ki typhoid sara chunyo ke chwe mada ne eno pe project makira makati ye chana maro billion a bero lo fonyo wako ching eno ne ki chana eno ki me ki lo fonyo ye fonyo tero kwan is school eno pe Ministry of Water besides kadong ni dong ki pok chana da chana na miro chat kwe but Ministry of Health loko anyo ako kanyo ni ket sara so in the same spirit 79 billion but EU timene kumbeti me konyo lwenyi kum tim Gero kibi lwenyi kum tim Gero ning par era munyi waka watching how give ning avenues ma watching is simple mi achel ki kwanchene million mi achel ki min wakany wano lokom tim Gero walung experts go bien go mi counseling walung counselors noge mi phone live e wan luo TV jomo bedo ni noge ngayo ni gang ke gwako kining la cho ka ge ne kining Gero chake kining ngomo mi tim chalo in dago were po beta da chawa weng loka chim tika kato odi padano wa wek chimi ning nyo wa bet kining ki chimi ot dano furu ngar che lo ngar che dano lo ngi ba chim kuma en watiro peren kining people need to be talked to iket me gwako gangi mero fonye ena kilona awareness creation ema igoga comedy ituru iwe kaka mioni kichi chara wero itim Gero ke duak gini ikin gang whole community awareness campaigns kama ke chero ke logo ye ikum gimna loga ke loye kom tuo chilim kituru goga o we music dance and drama o e level mo o ye mada o do gi mo matika ke lutuan men le Uganda o chake kumeno awi aponi we me achel ma mwenyo pa honorable Bobby Wine
chemba saba twe kume notika lokum bongo le lutaya bongo lutaya giweng o a ki kenyo ki chako kelo skits in terms of drama schools fonye mete maduong wek dano nge gira ngoma tika time miti ko pero eni ero kapiki timo kumeno it becomes hard lutino kita waje chenjuini kakati waje kumero take program makelone wash water weng jima titime yot kumpalotino piti gankwan lutino magati neno mamege they are going into their period neno kwe mamege ge gwa leo kining keti gankwan pad meti ko ni bolo ko how do they dispose it health hygiene igankwan weng mi obetie ki wajani the age mati igeni is to wash your hand ching ma ki waji ki cher ka funye lwako chingi ki waji chingini ke ai ron lwak ching PM amaro kiti explain gere part ne pian anki we kumbeti chera kiti me ne bot Minister of Gender magiti wachini besides luwenye komtim gere ki bifonye be lutiano matiano adolescents ikom reproductive health igwaka ni tira wengwa be kan so actions no activities aye wero jimmy remaining widano ko loga eni ba baby bu ngar momo wonyang ni an ka mar ko achako gere widana rom o waito perupe so amar ni breaking down be in terms of skills ki dock to the grassroots manyuti ministries maduong romo partnering Ministry of Education in terms of fonyelotiano kwana kids ki ngongo egeni Ministry of Health nano kita reproductive health kiramo fonyekere kidana mel gang Ministry of Gender is already on board so more activity needs to be done than just loga ini ana tamani kano ana ti implementing partner wajini gidmi achel bana temoni katika mero luongo jomo mero bin stakeholders mi achel i program amega eni nyo program ano watimo mikelo fonye mati ilo kumkuku tero fonye ikaber mati open chalo kati gulungine atimo road drive tiare dok chuk madit every week watiki ni ario mo chara lo kimon in what chat what munyu fonye that's too open eto munyu geno batime kichwalo chene district mayor kono deputy kono ngo la dirwiya bili jomati high profile ena gi point workshop eto chene kichwalo jomati kingang magatika nongo peko chenjui so ichako penye kekene ni workshop joma bini workshop magito beri mere kin hotels magumadani to what extent do they translate this knowledge magunone we are doc board down mapi the real beneficiary PM ka ana chera beri workshop any chances are very high na bilo ke dan makarumia bicho chalo kumirati shoni ka beru kamone la wo ema kama no ye fon mati I will talk to the people I'll speak to their heart eto joma ke keru gini mirgu non benefit pa project money anoni get wako ki ning bot dana ma chenjui PM dana ma chenjui ni pigi oy workshop ene ba ka bene ki o bot dana ma chenjui ki o ngwe mu ya wati kan chaba meeting wo jimu duwa ta miro lokku dum no do they get to understand the message ena la penyo wati penyo ko beri pen chana ene duong ma ko beti European Union UNDP tika pokone ki bor Ministry of Gender melwen e kom tim ger kara chelo ki sexual reproductive health wati penyo ne kanye ki belwanyo ni ning la tien lote dara magite pen kuja gubun yang ni ning na tim Gero partika temo terone ma bete to ento ene meta ma megwa koni en be me tama megi